kithomo gitaro ndikithwa kina bata muno ndene mugongo na mpoike to schools ke all the levels. Leo debate ya kedro antu bedo bathomete ke ukinya kiwango fulani kida kiweta kile atongeri very important na inkuunga mkono sana ndemi unga nondo mutongeri othomi na hoteli antu mawe wambere mutongeri kedro i county assembly ate kanedro i parliament kanedro i senate kwena ngwiri ate tawita nao wambere ngwe mwacho ne debates ete ko debate na ke debate weta go debate imbi mantu zaro do meteja kuma tu yedo constituency yaku yedo ibore constituency for example mantu zaro kuona nau weto ka debate ke bunge parliament na mantu zaro kwa jara ke biswa kana je di sheria no to no debate yeta the next thing kuma di sheria owo bore MP ukomba kudhibia motion ya toyoreta ju e bill ke le korukwe ya law kedro atidro wina kidomo ya certain level so no muka wedro wije lugera wa atumira kudhibia bill kenda ita ko debetwa ure ateta edrwa eta kotini ire ko imajanji kana jake constitution ire kana na constitution ire ko unande kidomo kiwi lazima kedwe kireo. Number 2 atongeria bande oversight kabeje te ko oversight the government either government county assembly government kanado national government pete te ko oversight igotaka ke twantu ibagwita ngwicha ore ibagwiri gwita ogwethro te thro thometeri ukomba ko oversight yatia ethro i parliament no mo oversight the court that is judiciary ni atu thomete bonde imanjanji jau utoba tena degree jere ithatu gwita ore ibo ko oversight aya engine executive ukomba ku oversight executive yereta kumakire mambasi na jala kumaraome na all that ukomba kuthithia takethero tena kithomo kitu kwenera wetwa vetting yangana binya president ya Katara kijanja wa baratara chief justice no munkaka veto na bunge para movet ni MPs na endro MPs wapa batizo bena kithomo ekire bakomba kuvet yate akaomba kuvet ya ambassador wa kumaraome akaomba kuvet ma director jao para status yate na ndo tege mugiu boite muntu tena kithomo eke no mwako muro tengo gya gaita na bunge na bu kwegintu kira gita wa ke in the government kinyakire budget yende ko eta kudhomwa no baba ko mekrukia expenditure cha de uro ukeja kwezwa mbunge atina knowledge ekumenya effects budget ye allocation ye kariatia ete akoro kaya kana ukayanjara hakiki upass motion lakini atumba ku debate then ikuani yote muginya witake ke bunge na finally no mongedro muntu inyo kumba ku manage public funds angayate wamana kuna kilo CDF ira kedo atumbe nyako betara miliona ore weta na machabuju na atijomba najo akomba atia ku account ke public funds bona ngere muntu utukumba nyako account the public funds re teka mudieni nyaka adeko ero na ire imbenya atijena ta chietre so keja ujonde ngoge mjumbe bunka muntu ukuduri Kenya no weta kudhia sheria cha Kenya au gutena mchezo dodo buru after all sheria no ridhi sheria ji elidewe na katiba ya nini ya elidewe na constitution ile ya 2010 katiba hiyo ikidhiwa kama oni ya loketo kunda na ya diurungo for a very long time nande iyo kurukwa na kurukiru bunge choge kurukwa ni ile to ile referendum na to mekurukia endi nande baba iba ame postpone tajairi kabisa twice na Kenya eriuga kiraki topness sovereignty of the people ibo ba kurukiria katiba ya 2010 eti ya ugete by 2013 kwithira ku kariu
abunge barabare no kenda baikaria bame postpone by 5 years bame gerambere by 5 years in 2017 yokuja so 2017 ye yakaire bona ke ko kinyakaire beza bame gerambere kaire murume kama dura postpone mwere kaire nande bamwe abarende nyomi taburuno for their own personal interest lakini ndenda kuira anto is that education is good na ikia tuntoikiana chukuru na uteto tena shortage ya kithomo ende kithomo is very important and wawika muntu bunge yatagiria miaka 5 ataria nonto kithomo ikyo muchera kane ata debate motion kanajo ko tia gweto kuruka ya ibira bangi ba debate ta ageta nae kuringa kura ake nonto tekintu kengia kombai that bunge so to me inkuba it is a yes ikintu yekera na kintu kibiki bwiri kuda consistently kaba inyabare kuruki nyomwera 2013 kendelea dai tukotoka tukiwa tuna miaka ya 10 experience tukowena ate how is it faring na kiyo to dai nande be kara be mikira ake bamigu bate kuona toro yinu yigitaro ndana postpone bere